tu ni Bible coaching class atel dinga hunan pia teng teng na be go tunga ki pa thu kan gen hi tu ni ngai to khom leng chi ha kon tel hi sacrament to ke saya hi ya sacrament kha ipia na ki panai athu le na zak nek le na nek ta ku hen khap tia di banga kumsom ni kumsom thum kumsom nga kumsom gok bang ana nek ma le hi tamai theimo he to ki sa hi tu ni na saw lo na ki kum khom leng o thoi sa ko ya hong ki pana bang chi banga sacrament ong ki chi hiam ai kele yai sacrament ichi kwaya to pari tak an kuang mo to pari tak an kuang ichi to lai siang thowa koi teng ko ya bang teng ana ki hi zom kha wa yong piang hiam chi hi tu ni na abula ki pana na su to leng chia hi ya abula en to dingin sacrament na zau de chi da ne be aja kina ama sapen dingin na exodus bung som la ni ta khar pan kon sim suk dia exodus bung som la ni pai kan an kuang he to pan ai gupta gama mosi le aron kianga thu again hi hiai kha nowadia khate ki patna a hiding nowading in kum khat a khama sapen a hiding hi ana chi hi i thei sa bangina mosi na israel te ai gupta ki pana pi hide ki sak lai na hiai bang pathianin again hi kia ya hechin leng uthoi sa ama sai ringina ya hi ai gupta a kha kumzalile somthum kha israel te ana om tawahi sikha suak le sala bolina mua waya kipanina suatak na deina hong ki kowa hong kapua apathianu abraham pathian isak pathian jacob pathian che hon samina huchina pathian adonga amau te hon dam ding le amau te hon kheding ina pathianin mosi a hon sola wai a hot hial dek nia thil tung a hi ya kha tu kha a chiai me mo ya ilai siang thua banga chele yai kha no wa de kha ki patna ai je me kumzali le somthum le khat cha gom to lowin chin kumzali le somthum sunga ya kumzali le somthum sunga ana sep hoi teng teng a good work hitale a bad work mo hitale hiai teng teng kha pathianin kha delay cancel vekin chin khatha ka pan thake ve in huaya apat na kha banga chile anisom ni ina belam nala dingwa in khata belam khat chia na ko dingwa huana anisom leli ni na na that dingwa cheve wai na tha zo cheuna kong bianga asisan na ta dewa atung zon to akong biang tua ga asisan na ta dingwa no asunga na om dingwa asunga wai asapen emina nana dingwa cheve huan de chilawen chin em de chi mo em dingin wa kha sa ne de chieve huai zana hiya pai kan an kuang chi mo ei pa wa kha pai kan an kuang chi leng wa hiya kha apoi mo pai kan an kuang alu yu kha ya an kuang pen kha belam a thau kha asisan pen kong biang ata dingun atak sa pen kha em dingun wa ne ding wai zana hoi ta ne ding anekin ajing khang kha tai heading a 15 ani som lenga ne kha tai hes diu mo ai gup tan du sia pai diu chinai be ai li wai zana ya an kuang ane ku kha ama wa dinga ni tak an kuang nanung pen ahia ai gup ta an nek na ding te la ananung pen an kuang a hi ta dinga wana hiya ya hi ki pa na an kuang mo wana suwa tak na an kuang leng chi thei be bang sia kai chile sikha akipana suak ta di hitawi me mo sisa akipana suak ta dingun chin zalen di hitaw huai ding an kuang na nung penu kha pathianin anabol pai kan an kuang hiya ya an kuang umile apai kan ding banga hiya ai gupta ga mamiom teng te soina om soina tampi apiak so god na chi som te laga ananung pen kha tamasa sina aibe huaya ka apai kanu kha mga Israel in kuan wa sisan abang na mo ya sisan bang na akong biang akong tungto akong biang tua ko sisan om te kha pai kan dingun wa apai kan na ding pen kha mga chile judgment
plus dead sina hiai vi apai kan nu kha result mo patiani na hiai Israel ti na sina to vai hom na atung sakke dinga si sana mu chiang ina apai kan ding che huai jan anek pe nu kha pai kan Israel te in teng pai kan ai jakin kha pai kan an kuang chi ai ve wai aki pai kan banga Israel te na sina tung lo di Israel te tunga man than na tung lo di Israel te na ka le hagoi na om lo di suwa tak na ya suwa tak na jan ai wai jakin an kuang apai kan an kuang anek na do kha alung simwa hia ya Israel mi tengina hia pai kan an kuang anek ku chu bangai chi dele feast of joy kipa na an kuang ichi thei mo wana feast of salvation kipa na an kuang suwa tak na an kuang mo hot dam na an kuang le chi thei hot dam na an kuang ha patianin abol sak hiai an kuang avasok hitawe vewa wai jakina hiaya pai kan an kuang alui pe nu kha Israel te ading na kipana an kuang wana hot dam na an kuang wana suata na an kuang leng chi the hi ai le hiai pen kha pathianin bangachia hiaya na experience zo chiangun kha mabana leng ya hi akhanga ana kem zelun chia thu kha ke ve ta bung som lani Exodus bung som lani tang som la sagin a he chen chia tang ho sil ngau so lo an kuang luina na tang dingwa hiai ni ma ai gupta ga mapan na mi te u kapi hiak ziakin wai jakin tang tonin na khang un danin hiai ni na tang dingu a hi akhanga khang tha khong pai te leng na ki hil son dingu yai pai kan an kuang lui ichi yama yai tang ho sil ngau so lo an kuang chi again pen kha yai pai kan an kuang lui na gen na hi yai mo yai pen kha thei gi gen khang tha khong pai te kyang na gen son ding dan chu banga chi le tang ho sil ngau so lo ma tang ho sil ngau so lo an kuang che tang ho sil ngau solo sil ngau solo an kuang hiai pai kan an kuang pen kha akhang ana na hi zel dingu a hiya ya na hi zel siang wa kha abelam go thak ding chi lampang hi zanol lawina huai sing le tang ding tang ho na jang ding wa yai tang ho pen kha sil ngau solo ding akome bangiam to hi lo dingin hucia ama tang ho kia hi dingin yai sil ngau solo an kuang kha na zel do hi kal khat sung 1 week chinai ve 1 week ma ni sagi sung kal khat sung kha yai pai kan an kuang na zel ding wa hi china pathian athu kha eve ai le khang hong pai to wa hiya ya khang khe ka hiai kal khang tam pi akia hi mo yai kala khang tam pia kia tuna Israel gamong tungta Israel khopia Israel khopi entale hangkha yai Israel khopia bang anakit bang chibang ina yai an kuang ana jang tawale kum tam pi paita a hiai ana hi zelu jesu hongom laina khovela Israel khopia bang chibang ina ana hi zelu hiya chi hi enleng u thwai sai mathai bung som ni le guk na mathai bung som ni le guk tang som ni le guk a konsim suk dia le huan an anek lai un jesun tang hawala a awal zola abal khama anung zuite kiang apia a laun la neun yai ka sapumahi achi hi wai zo in no leng ala a kipa thua gena akiangu apia a navek un donun hiai kasisan atuhun thak khelna te ngai dam na dia mi tampia dia pot ding a hi himale kon hila hi kapa gama no to athak kadon ni atun masya tuban grave gui ga tui kadon non take ding achi hi jesu na leitu ngaom lai na yai pai kan an kuang tangau sil ngau solo
festival khat pen kha ana hi zel zelu ana hi zel zelu hebe kum tenga hiu hile leng jesu na ama hunong be di ta ama hunna nong ita auchi jakina hiai an kwang to ki sai kha hil chet na anung zui te kyang nei hon som tai ve wai jakina hiai pai ka an kwang koi zo na nei leng ut na hiya cha dot lai na waya chin amun bang atuam deun agena asiak tu ama hunna nong hita hiai pen hoi tak ahil chet khanga ya hi ve ahun masa khonga azo ana donin na ne thole le amining tak gen nai lo na hi china gen hi le to ya ahun na nunga chu kapa gama atak tak kadon ma se hiai grep wi kadon non ke di chen adon non lo di ka chile chu ni dang le ana don kum dang khonga le ana don ana neu chin hai ve wai jakin kha to pan ta kan kwang mat saka za na ya ni hiai hong kipan hi dek lo wa hi chi thei de Jesus Christ mat saka za na hiai an kwang kipan hi lo wa hi juda te na hiai ya ai gupta kipara suwa tang na chiam te na a tangau sil ngo solo an kuang ana sok penu jesul lik ana sok pi pi in ana nek pi pi in himale tua ahun nanung pen pena alas an kuang pen kha hil chet na ane no manina jesun anung du te kyanga hichi na hon chi dai vele mo ye kha ahi taka jesun atuam liao liawa ama alung zui teng chau to ya an kuang abola hiya himale Israel khopi sunga bangza hiam tena mitam tak ten kha Israel hobi sunga ya an kuang akilui chiang ina ya festival akilei chiang ina kha nop bol na danang kilang hitai be jesuna thil tampi farisai te to anaki sel kha se kwa ajiak chu banga ichile to ya sil ngo solo an kuang pen kha zat ding le hi ding dan akichi pen kha to dana ki jang non lovina nop tal na nop bol na in le pam ki mu to na gam tom mi ki mu to na it's a feast of festival suak mai ve a feast tok mai mo wa jakin a meaning banga chil thei ban non lon ya kala ya tang ho han panun chin a khen khat te bangina jesuna agena nek ding na mu je ko hon zui na hi wa himala thu tak na de je ko hon zu hi lo na hi chi khona ki selwaว่าเขาตั้งห้องนั่นเองเสียกว่าฮีจีคนเจสุงงอังนงงมดไม่ได้เนี่ยเว้ยมั้งไอ้ตักยันเอลเลี้ยงข้าไอ้มาเลยเว้ยหงกิเสียตักกุตูฟาริสายเตนะนังบางจีนังป้าบางอันเกนกูกับปูเปล่าเตนข้ากำได้อะโมซีนะสังหนปีอาฮีมันน่าหนปีอาฮีจีของหงกิเสียสุกุยเว้ยเอาเจริญเจสุนบางจีไว้กำได้อะโมซีนะมันน่าอภิยักฮิโลวินะกับป้าปียักอาฮีไว้สังเป็นข้ามากระป๋าเปียกไอ้โมชิเปียกกี่เลยจีของกิเสียเลยไอ้เรื่องว่าเฮียอากิเสียนะบางละคอนเท็กซ์ไว้แต่นี่ไงตัวเลยค่ะก็ยามข้าละคุมดังข้าตะไปการอันกวางตกิสายเบรดตกิสายอันกิเสียนะเอาหินนี่เว้ยเรื่องใช่ไหมไว้เบรดตกิสายกิเสียลุนจินเฮียอามาเอาเบลกำได้อะตั้งหูอาหนปันโมกเว้ยเฮียลำเป็นไงตัวขนมเราเหมือนจินว่าเจ้าอิสราเอลจะสู้หุ่นลายสินสักเตนะยัยเบรดตกิใส่เขาในเกมจังวะค่ะตั้งหัวว่าอีปุยปาเตนะมันน่าอันนี้ว่ากำได้สังอันนี้เจ้าเขาว่ากำได้สังจะหุ่นปันหมอกเว้ยว่ากำได้สังหุ่นปัดจังวะค่ะอามีนิ่งตักดิดอกฮาโลวีนจินว่าเขาจะสู้อัดวันเตสหุ่นลายน์หุ่นจะว่ากำได้อันสังอาจจะเป็นเขาเกี่ยวไว้สังกะฮีเกี่ยวไว้ตั้งหูกะฮีเกี่ยวหินตั้งหูกะฮีจิตอามาของกิเกนรู้จักขัดเต้นวักเทนอลเราของโซ่ทางเดือดจิตเวเวมั้งฮิมาเลเฮียเยซูคริสต์อปมเทโลไว้สังเบรดยายสังโตกิใส่ข้าเยซูเกี่ยวกะฮีอันจิตเจนข้าไว้อปมเทโลเตโตบางสาเฮียมกิเซลนุ่งนะเยซูข้าอามาอนุงจุยเตฮอนเตลเขียนะยาปินดันตุงะตัวปันตากอันกวางอัตัวมลิวเลียวินะฮิลเจ็ดนาฮอนบอลตะกี้ตะเวลเจสุนค่ะมาไอเล่เฮียหุ่นฮีอนุงจุยเตนเบลทิลมันเทปะตาเวเววะทุตักสินสักน้านังไอเฮียตักเจ้าวะค่ะเฮียเบรดสังอจิขะเจสุเกนนาเฮียใช่ไหมเบรดอาจิข้าเจสุเกนนาฮีอ่ะกว่านะ
wain zu achi pen kha Jesus sisan gen na hino nei be wa jegin wai silngo solo pai kan an kuang an nek chawa tang ho abal khap sekule wai zu wain ador anek ame pi anek sek pe nu kha banggen na hidia chi kha Israel sin sak mi den hon pat chiang kha hiaya gam daya tang ho chahon panun chin atak takawai gam daya tang ho akipan hilowin chin hiai gam daya tang ho pen kha hiai ang kipan ni be ahitakin kha jesun kha hiai nungzuite kyang hiai ta na pi ut eve le anungzuite lungsimale hiai dan sin sak na pen bel ana om tham himale jesu christ ki thwa thwai zia kun kha thu ta khon thei chian na tu na bread asanga chi pen jesu christ ya wine adon penu kha jesu sisan a hi chi hon thei chiang tawe bele male ai le dana isim na mathai bung som ni guk na chen sim suk leng hiai himale kon hilai hi kapa gama no to athak kadon ni atun masia tu ban grave ga tui kadon non takei ding hi achi hi grave gui kichi yai tang ho ne ina kadon non takei ding chi hi jesu again hi ama ring allah si tai be ai le kwai zana ya anek adon penu kha anung zu tel le ngai to achewa kha bak china to hi bread kei chimo waya a wine pen kei si san chimo anung zu tel man tatak loi be wa hi takina hi ai bang chidan hilele anung zu te to ki thwa hun la ya a ki thwa lai wa aman bel hi ai case chau hilowa thil tuam to ma zol ni den gen khol te tang tung de hi asi di khong gen khol te kha atang tu na chi bang teng hile thei sip sip ke ma le pom thei we be pom thei na o china an kwang ala sna di asok khom wa hi chi la sia ro gen mo wa je kina hi ai pen kha mat sak za na hom kipan hilowina je mat sak za nam kipan hilowina ya an kwang penu kha ya ai gupta gama suatak na ane mawa pathiani na an kwang ana bol sak wai pen asedo ana hebe ali mo wa je kina hiya meaning man khalawa hiya zona ni to pan tak an kwang va sok sok chi bala nal khalo di da ni be an kwang nei tu pa kya ya an kwang kha pathian a bol hiya abu li ame dingin kha jesus san hiya wa aba sok thei di aba thei di kha pathian mi te chi nei be wa ja pathian mi hilo ten kha va sok ka thei lo hi mo ai le hiya to kisa ya hi luka le enjol le hoi dikasa luka bung som ni lani luka bung som ni le ni tang som lenga ki panina kan sim suk dia luka bung som ni lani tang som lenga na pano huana kiangwa kathuak ding kathuak ma in hiai pai kan an kuang ka hon nek pi ka ut ma hi kon hil a hi hiai pathian gam atak tak a hi ma se kanenon ke ding achi hi wan nawala ki pa thu again hedin hiai laun la ki homun ka hon hi tu ban pathian gam hong tun ma se agre bui ga tui ka don non ke ding achi hi wan taho allah ki pa thu again kin bal khama kiangwa apia hiai kasapum a hi nasikwa piak ding a hi keima thei gi gen na in hi zelun achi hi yai keima thei gi gen na in hi zelun achi hi hiai keima thei gi gen na mo thei gi gen na thei gi gen na keima jesu christ ma thei gi gen na in na hi zelun chi hi avai khak na tong ta na aja chu hiai atung lama hiai sang pen kha bread pen jesu hi wine pen jesu sanai chi pen kha anak lo ten bel hiai a festival paidana pain nei nuam saka sak to festival khat dana celebrate bol nuam hi mai hilele jesu kha hiai na hi cheun kha hiai dan te ana hi thei gi go la ke pen kha hiai a bread pen ke ka hi a wine pen ka si san mi tam pe de ngai dam na luang khini ngai chi ana thei gi ge la ya thei gi ge a si to hiai
thei gi ge ding mo gen khang son na ki son ding ana chi pen kha ya na ki bangai be hiya ya swa tak na an kuang si na ki pan vai hom na ki pana swa tak na an kuang hi banga hiya ya kha mi teng teng adinga sisan luang kya le asa ki bal kham jesu christ tung to na swa tak na khel na ki pana swa tak na si na ki pana swa tak na vai hom na ki pana swa tak na hiai pen ana thei gi ge un suak takhin ta na hi u chi thei nai ve even ek zia ka suak ta di hilo even ek zia ka ngai dam di ki hilo even ek zia ka khel na ki pana suak ta di hilo swa tak zia ka nek ding si na ki pana hin nai lu tak zia ka nek ding ham sian na ki pana suak ta wal zol na van lu thei ding di hi zia ka ha yai nek ding ding chi hi pan ei ve wai zia kina hiai jesun an again pen kha nahi zelul lan ke hon thei gi ge un ke pen kha hiya ya athau belam ke ka hi akichi nai ve hiya ya tunglam aten a hiya lam pho khanol lo gam da ya tang ho cha hon pat pe nu kha ana dik nol lo wa hi ya lam a sing sang na pen kha dik lo wa hi ya bre pen nok bol na di festival mai ma ya ki bol hi lo zui mai de ki bol hi lo hi le a meaning tak tak ma hi a meaning pen gam dai a lut hi khalawin chin gam da ya ki pana pai kan an kuang lu hong ki pana hi again dok nai ve wa je ne pai kan an kuang abelam tha pe lu kwa hi ding yam chi cha abelam tha pe lu kha jesu christ ke ka hi an chi nai ve huai ma kha tu ni na sol tak polina tu ei khanga mo ya pe kha jesu christ kha tu ei khanga sol tak pol saint paul chi dia sol tak polin bang ana chi ya korinte 1 Corinthians chapter 5 and ya Korinte kha khat na Korinte kha khat na bunga tang sagina silngau panglo na hi ma bangun tang ho bel thak na hong hi the na ding un silngau lui pen pai khia un ipai kan an kuang lui na ding Chris lat khia kin om ta hi wai jakin an kuang lui ni silngau lui an kuang lui lawin nun sia le gilau na silngau leng an kuang lui sam lawin tak na le thu tak tang ho silngau so lawin an kuang ilui zodi ngu hi ya pai kan an kuang lui ding Chris lat khia ka hi ta mo ya pai kan an kuang lui na a abela mu kha Chris a hi chevele jesu ka waya pai kanon ko lamb achi kha jesu christ ana hiebe ya belam pen kha jesu christ thalding ana gen nei wai jakin kha sol tak poli lenga chi ha hiai sisan le yai tang ho le yai wain na nek chiangun kha anak chi ngai tu wo cha sol korintia ana gel mo korintia kha khat na bung som le khat na banga isim suk le tang som le thupan som le gum tan ki gelai ve ya asau tu sao sim dan nain chin bung som le khat tang som le thum akipan na alas pen konsim di ananung pen huchima abangin nitak an anekit in nawala a hiai no kasisan athukun thak a hi nadon tengun keima thegi ge na in hi zelun achi hi nadon tengun keima thegi ge na in hi zelun achi heben jesu gen again so na hi huai taho nanek wa no nadon tengun ahong pai non masya topa si na naphuang zak u hi naphuang zak un naphuang zak u hi English version akha yai topa si na naphuang zak zelun chi nai ve topa an kuang inek chiang asi na puang zak mai hilawin chin thei gi ge ding to na sep ding gen nai ve ya ana thei gi ge un achi pen kha je su kam pau hon gen so na ya wana aman atop na gen kha hiai na ne ka na hi chiang un kha topa si na la thong na ana gen zak zelun chi hiai pen kha a reminder dana apai de chi na ne wai jakina jesu christ in kha ni tak an kuang pai kan an kuang dek lai wa
ana gen pen sol tak pol hon gen so ni na tuina hiai na nek niu hiai na hi chiangun kha kasina kathuak na mikhial te dinga kathuak na pen ana gen son zelun ai le tu na en hiai topa ni tak an kuang ichi hiamo inek chiangin kha banglung sim to inea bang ngai to na to hiai topan tak an kuang hi hiam chi thei ding ai khat na i thei ding chu banga thei gi ge ding chi chu wai belam hiai an kuang belam aza to kha jesu christ gen na hiya hiai asang jesu hiya wain asisan hiya wai thei gi ge na thei gi ge kha banga a result kha sina kipana hinna ne helna kipana suatang na neta mo sina kipana hinna lut helna kipana suak ta kita kipa ana an kuang ai wa nang leng wa experience na ni Jesus Christ hot dam hita ne ya Jesus Christ ngai dam na talle hiai an kuang theita naba ngai dam naba nget zia ka ngai dam nge na to pon ngai dam ni ya an kuang dek chia hawai helna ba ki puangin hutia vanek ni chi lampang hilomen chin hiai nang ma nak ki ngai tu ading tak takina suak tak kahia ngai dam tak kahia hot dam tak kahia pian tak kahina hia chi pen kien chiana wa hi level to hiai to pa al ta an kuang na di pen kha ana hi ki pa na an kuang angui mel an kuang hilowena sisun an kuang dan hilowena ki pa na an kuang suatang na an kuang hin na an kuang an hida nei mo wa jakina tu ni na pian thak dik tak na hi level na nek chiangin to pa an kuang na tel chiangina mo to pa ka ki pa sina ki pa na hin na hon pilut na hiya mo vai hom na sina ki pa na hon suak ta saka ngai dam na hon pia hiya an gwa the ni na sesan na taksa ki bal khamte nia dona na an kuanga uma tel thei dinga nan pi jen ka kipa na to ya hi an kuang dia hi wai jakina tu ni na khosak na leitung khosai hiya ibuaya ina sep na ibuaya I all mo atam ta hi wai jakina a hiai tang thu pha thu pen an again son khathelo amang male manghil zel wagi kale nei non khollo huchi banga ina sem na ibuaya hiai to kisai ngai to khaglo chiang le to pani tak an kwang ium chiang bekina kana sep di khato miwe to pani tawan mo na sep han gwa nei ve wai jakina hiai pen hi ka kien ngai ya hi hiai pen birang ke gen son ngai cha mo kwa na ki remind na dana kha hiai to pan dak an kwang ma le di ngai hi huai pen kha asina ataksa athuak na te kha mi hing adinga hi chi midang te again so na ding hon remind tu mo hon hil tu a hi inek ding hi wa jakina yai to pa an kuang sacrament to ki sai hi I the sa himale akipat na tak kha kuyang kipan hiya me chi pen kha ya ai gupta ga makipana pai ka nan kuang kipan nin uchina gamdaya patianin tang ho piak chi hi hi judas sin sak mi te na hon panuna on genwa himalaya jesu na yai bread pen ke ka hi on chi chang mi tam pin pom thelo imale wai apom theina dingwa nungzu te ki anga chiang ta gen chian nuwa mina aparuma hi topan ta kan kwa hon bolua waya thegi ge de hon gen hi ya hi a bread jesu hiya wine asisana hiya thegi ge ne chu si na ki pana hinna lut khel na ki pana swata na tang te adinga ya an kuang ki bola hi chi tu ni theleng of sai topan na thu gen te tan charan bol jol he no